Izakhamizi zasemjondolo yasePhumla Mqashe leNesia South seyiphindeke zavala umgwaqo Golden Highway lapho ke beyibhikishela khona ukushoda kwamanzi okuqhubekayo kule ndawo. Lo mphakathi kuthi-ke lezi inkinga iqale ngemuva kokuba kunqanyulwa amapayipi amanzi ayexhunywe ngokungekho emthethweni okwenzeka ngoLwezi ka-2024 nokulapho abathi-ke bathenjiswa khona ukulethwa kwamathangi amanzi. Kwawona-ke ababika ukuthi ahlale engenawo amanzi okudala ukuthi izakhamuzi igcina seyisele dengwane. Baxwayisa ngokuthi-ke bazoqinisa amawala umbhikisho, kanti-ke futhi bengahle bevale thaqa yonke into uma-ke iziphathimandla ziqhubeka nokungayilungisi indaba yokuhlinzekelwa kwabo ngamanzi. Ingxaki yamanzi kwindawo yasePhumla Mqashe yaqhubeka ukuba ngumqobo kwiimpilo zabahlali njengoko besithi bachitha iintsuku ezininzi ngaphandle kwamanzi, nto leyo ichaphazela indlela yabo yamihla le yokuphila. Kwangentseni bavale mba uhola wendlela iGolden Highway nezinye indlela eziyingqongileyo benyanzelisa ukubuyiselwa amanzi. Amanzi is a basic need. Basijwayezile ngithi banqamulile amathephe besizenzele wona, basithembisa amajojo, okay right, bawalethile amajojo, and then amajojo manje awasenamanzi, abasithelela amanzi. So siphila kanjani ngaphandle kwamanzi kungenamanzi? Sinabogogo, sinabantwana, sinamasana adinga amanzi. We understand le nto leyo. And ukuya e-extension 3 Vlakfontein is indawo ende. We understand it's a distance. We understand khona bogogo, ugogo uhlala yedwa endlini, akanamzukulu, akanabani. So uzothuma bani ukuthi ayomkhela amanzi? Ababahlali bamemelela kurhulumente ukuba ababonelele kwintsokolo abaphila phantsi kwayo, bekwathi xa izikhalo zabo zingathathelwa ngqalelo bazokuqhubeka noqhankqalazo lwabo. I-government sicela usize ubericale ngevati, ama-toilet sawabona ama-toilet vati ukuthi gesi futhi ubuye futhi uzobona le ndawo yethu ukuthi injani because i-crime nakhona iphezulu. So vele uma ngawa namanzi futhi ngathi amanya ubhe bonke yabona sikhona kuya emamoto. Ya amanzi mele vele awalungisa amanzi sisters, mele awalungisa amanzi. Strike sithola phi? Ngoba kaniti ha re sa etse strike ona next into the government ya never rutwa ka next. Re batla meet, re batla service le teng. Yo ngifila bad ngoba like sidinga amanzi, abanye bethu asange esikoleni ngenxa yokuthi asinamanzi. Nabantwana abancane abaye ngesikoleni ngenxa yokuthi akunamanzi la ePhumla Mqashe. Siyawadinga amanzi since ambile, since from last week sidinga amanzi. Ukuze ugovernment ezwe izikhalo zethu, yikho ukuthi thina sithwala icathulo zethu sivale lana kube affected, bazi khona bazozwa ukuthi nathi sizwa ubuhlungu. Right now ngoba ubona abantu abaningi abayanga emsebenzini, sibajikisile ngoba sikwatile, sifuna bafile that pain esizwayo. And if ugovernment aka respond, then we'll take it further. Sizoqhubeka nale strike, angeke sigcine namhlanje. Uqhankqalazo lwabahlali luchaphazele indlela yokuhamba kwezithuthi njengoko bebevale mba indlela, kwaye bathi baza kunyusa izinga xa imo yabo ingatshintshi. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, iLenasia.